Miarahabatsika iaby. Resaka kely eto ao mbola anisany resaka fiarahamonina ihany moa ny raha resako eto sy ny toe-tsaitsika malagasy, satria mifameno izy io. Toe-tsaina ihany koa no mitondra ny fiarahamonina ho tsara sy ho ratsy. Ny fanontania mipetraky de zao: isika tiky ve, indrindra tsika côté foana aloha no resako hatreto, satria ny tranga matetiky miseho de matetiky amitsika côté foana. Itsika côté ty zany tsy mety maty mihitsiny, tsy mahafaty atsika na vao hitsaky ny camion semi-remorque, tsy mahafaty atsika na hoan'ny courant 4000 volts, tsy mahafaty atsika na ino arety bakagny zao, tsy mahafaty atsika. Fa ny raha mahafaty atsika côté zany fe ivoriky avao. Misy maty aroy voriky, iano zay namoriky anio. Misy maty aty voriky, misy maty aroy voriky io, misy maty aroy voriky io, misy maty gauche voriky io. Voriky avao zany mahafaty atsika côté ty. Ny tiako volany zany, tsika io zany tsy mahay maty la tsy mitady olo anankina azy. Mba toe-tsaina manakôry loatsy gn'atsika zany. Fomban'olo ny mialy, fomban'olo ny misy disadisa. Ny nify amy lela aza mbo mahay mialy, zay ny fagnoara vosandraky olombelo samy olombelo. Ny tapo raiky mahay mialy mifamaly, vosandraky ve olo mpinama. La nisy haitsika iaby, fa lafa tonga ny fotoany ady fifamalia, dikan'izay agnatin'ny atezera, teny tsy voahevitsy aby io tafaboakinao iaby lafa anao ro mialy, zay gn'agnarany. Teny tsy voahevitsy io tafaboakinao iaby amy fotoany ady igny. Après anao manitsy agny, zay vy tonga saina, tsy nety raha nataoko, tsy nety raha noteneniko. Misy ny filamina maray, lasa tegna na anao mipardonné amin'olo, azafady lefa tsy nety teny io fa tagnatin'ny heliko ao zao. Zay ny fiainatsika olombelo iaby. Ka la nihitanao androany tsy nifankahazo rakoto amy rabe, mety ny tsy fankazahoandreo ny hitanao, mety tamreo ny famaly ny hitanao, fa tsy hitanao ny nampifankahazo andreo sy ny famelandreo tany, tsy ny hitanao. De laha maty rakoto androany, ndro iha tonga de iakize hoe rabe ny famaly aminy ndraiky andro io namoriky anazy io. Satria rabe amitsika côté tsy maty narety mihitsiny, tsy maty ny raha hafa, fa voriky avao mahafaty azy. Magnino mana toe-tsaina ohatran'izany? De lasa nareo magnakorota fiarahamonina, mandeha mandrangatsy ny fianakaviany manany maty, atao aby resaky aby io, aboaky aby famalian'olo ny taloha tany. Nefa tsy hainao aby ny fandaminandreo tafara taty. De lasanao, ino mba tombotsoanao handeha anakorota fiarahamonina? Ino gny tombotsoanao handeha iakize olo amy fahafatesan'olo raiky? Mba toe-tsaina manakôry? De ndroy amy bible raha iaby manao excitation de peuple, handeha hamotiky an'le olo, handeha hametsiny an'le olo. Ino gny tombotsoanao agnatin'izay? Hiamby anao zaha io hoe ivaliky mpagnarivo e, satria igny nataonao lasa miliardera e, satria nanao an'igny. Mba toe-tsaina manakôry?
toetsaina te hilalaza sa ta hanino everinao fa voninahitsy ma ro azonao amin'io. Mba mandinia ary zaho tena gaga amin'olo manodidina an'ren'olo reny hoe tsy mba mananatra an'ren'olo reny, olo akaiky an'ren'olo reny tsy mba mananatra hoe tsy mety ane raha atao anao zao, tsy mety io raha atao io. De mahafaly anao handeha hanimba olo hafa fa tsy fidiny ny fahoria ty, lasa koa anao hanimba fiainan'olo hafa. Mba mandinia fa hahazo anao maray koa gn'ataonao androany satria tsy raha misy olo lavorary ambony tany eto. Ndra iha miseho mitsaratsara miakize olo mbo ho avy koa toronao maray afaka maray. Tena mitombo foana zany faratsiatsaitsika gasy, mitombo isa minitra isa segondra, tena mitombo isa segondra ny farantsiatsaitsika gasy. De manaraotra zavatra mitsanga handehana korotanina fiarahamonina. Tena tsy hay hoe tsy haitsika marina ve ty manao antiky resaky réseaux sociaux tiky. Ny raha tokony atao eto de resaky fanabeazana, raha tokony ho zaraina eto fanabeazana, fanetanana, fa tsy de andeha ataonao hankorota fiarahamonina ro hanaovanao Facebook. Andeha hiprofity fahorian'ny sasany, hiakuzena olona sy hanaovana zavatra débile no hanaovanao Facebook. Mba samia mandiniky manontania tena fa ka mba maivandoha.